Dimapur, Nagaland New Market, Gaungbura, Abdul Qayyum Talukdar Artaninkan Phokebra Pho Aphan Pang Thek Tum Apran Armudet Pusibirta Longdun. Birta ki Longdun atingki Dimapur New Market Siam Bazara Longkedo Abdul Qayyum Talukdar Aphan Helepen Kating King Api Tebok Terayatum Thekdun Longsi Hospital Mate Sekilang Hem An Pondo. Sitame Hospital Kele Anke Achit He Avidet Lopusi Inod New Market Ward number Kreser Keba GB Khekise Ayepen Pachini Pon. Jumomi Dimapur District GB Association President ko ase kun jati hole bi amakhan Dimapur te to peaceful atmosphere lahibo lage eto manu laga life to eto ishor hatte ase ami khan ekjon eto life eto bisar gena enega mara mari kora to amar eto bahal no pae eto karani ami Dimapur District GB Association para eto biya kam kora to ami condemn kora se in future shop mil jurgene thagibo lage. Abdul Qayyum Talukdar Alangli Karbiang Long Lahori Jana Long Tami Sa Abagana Long Lea Long Jonam Dona Bangku Iklo Laso Putak Dimapur GB Association Atumpen Ningduk Cepaklangsi Arnisia Parman Dimapur Hiti Inkir Pondo Lapen Labang So Putak Atai Kido Bang Propan Prabjin Pen Net Inang Nanjila Pen Apran Karmut Bek Abang Propan Jilonjot Akangsai Padonang Chiputang GB Khekise Ayepen Pachini Ponchu. Itu so far egu information to pane. Jab tak egu information pane, kami kan na source pane tu, egu source to pane. तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में अंदर अपने हन के की इतना टाइम दे वर्ड दिगी ना से ते तहान लगा इन्वेस्टिगेशन लगा प्रोग्रेस इतना टाइम की तहान को आसे अभी kan इतना तक पुलिस के भी कथा पुलिस आना है इले तहान भी बिजी ऐसे we don't want to disturb them but itu खत्म हुआ पीछे दे I'll discuss with them तहान के भाव कथा पुलिस सबो itu पीछे दे मोहन भी course of action क्यों करूँगो settle down to किमान दिन जबो itu पीछे तो इसना से इमान मनु तो लगाना है बोला एको डिटेल्स पाना है तो पुलिस का नहीं राइट इन्फॉर्मेशन दिवो अभी kan तो इफिले हुनी के ने we may get wrong ना ये पुलिस kan बोला तो अपने kan के राइट इन्फॉर्मेशन दी Bokajan Benanan Terang Karbiang Long Lai